Dama ibendle wangcwele. Nkosi yangamakhosi ngizacela umbangela ungaleka anlekelele ngomthandazo wesibatha. Owenziwa ngibaba mkhulu umqalo wendlela. Mayiqhamuka ngale emahawini. Wahlala lapha eBudundubaleni tsheni lamaxhegu. Phafu wahlala khona lapho wathela ukudla phansi ngomekisana omhlabathi. Wasekudla waphuma washona lapha ehlathini lela senzimankulu apho wafika waphilisa khona abantu waphuma lapha kulela hlathi senebandla. Weza kumlungu waleli plaza lendawo iplaza elikhulu futhi ngelela ushona ngale la khuphuka ngomshushwani lo lazonqamla ngapha ngemva kwethu la uDundubala phezulu. Yindawo yokuqala le babe khona amaNazaretha ajikelele kwelamabhondo. Waqala lapho babe khona amaNazaretha. Waphuma lapha waqhamuka ngale ngasenqabeni washona kwaMpofana. Fika kwaMpofana wakha ibandla wathi leli thempela ifoundation elilandela iNazaretha. Waphuma lapho washona New Fort Mission emzini waMkani kwaMdlaka. Fika wahlala lapha insuku slow sizwa bezalwazi lapha kwaMdlaka khona inceku yenkosi singaqondi ke ukuthi inceku yenkosi ngaba shiya umuntu onjani kanti shiya umqalweni. Aqala kamabandla abamathathu wathi lapha ya kwaMdlaka New Fort Mission abamathathu amabandla kuphela jikelele kuleli bandla kule ndawo welele pheshe emapondweni. Ngalelo xesha ke bantwana benkosi kongeziphokhi bengaheyiza abantu kuya lena le mhla uNazaretha bawelele emapondweni isikhathi kwanqamuka ngaso iziphokhi lezo naloku uheyiza ipoliyane zaphela ngalelo langa ngoba sekuwelela uShembe yaqoqa manje lamapondo zaphela iziphokhi kwaphela lezi zifo lezi engabazi ezazidalwa yini. Kodwa lokhu uNazaretha baqhamuka ngale emahoyini bawuhlala lapha etsheni lamaxhegu apho wahlala khona kubaba mkhulu. Ubasi babantu abanjengabelungu lawa amatshe lawa uDundubala phezulu lapha ehlathini lela senzimankulu ngaba liyacakwa la amatshe abemhlophe ngoba kwahlala umuntu omkhulu kuwo la amatshe. Ndisho ukuthi abantwana bankosi enza ukugcina ngabo ngiqala uqhubeka nenza ukuphiwa uNkulunkulu. Ake ngibongele iningizimu. Yayibongela iningizimu ukuphiwa ezulwini isehlo sivele ezulwini siphiwe lo mhlangano. Kufanele ba makube siyawubonga lo mhlangano ngoba sawuphiwa ezulwini. Ngakho ke bantwana benkosi ke Shembe ke wasithanda. Ngakumbi mina ndiyabonga uNkulunkulu ngoba uNazaretha bowelele emapondweni nje ndikhona. Wonke amathempeli asemapondweni akheka ndikhona. Kwangekho uNazaretha emapondweni kwaqala babe khona uNazaretha eGwala kumkhwenyana owayengwala eFort Mission. Oyena waphenduka ke wenziwa inkosi uba abe ngumshumayeli waba ngumshumayeli ke. Umqalo wendlela wasebenza kakhulu kule ndawo ngoba nakwaMpofana wafika wenza ukukhulu eFort Mission wafika wenza ukukhulu khona kwahlala isikhathi eside amathempeli emathathu uzuthola uNazaretha ukuthola ifoundation thola uNazaretha ukuthola eNew Fort Mission thola uNazaretha uzokuthola lapha eNazaretha. Enibonga kakhulu ke ezulwini
uthingo luhambela ujahelo msi wangangathi ujahekile angathi ujahekile kanti noko lo muntu wakhayo usesidididini uyasikhohlisa thina sibona ngathi uhambisana nathi kanti kukhona yena phansi khona andithethi leyo nto yalo muntu ngoba wayenza kwakhe thina masibheke uShembe ophambi kwethu ake ndinixoxele enye into akenzekile ngalibalele esikwateni lapho la nisebenza khona khona indoda eyayiloku ithi kumina ngizoyisho nje noba bakhona bakubo ingiyakwaNtuli isibonga ilokuthi umuntu owaShembe ututila izimali phambi kwethu sikhona wedlula ngisho wabhalana ngobe ngumuntu owaShembe beyintoni beyini umuntu owaShembe udelelekile kanti umuntu owaShembe unokukhulu ngoba unoThixo kanti usho nje lo muntu lo njengoba engodriver ngensuku zohola uyathunywa lapha ahamba landa ama payslip kanti ama payslip la uyawanyekula abheka ukuthi usibanibani uhola malini usibanibani uhola malini njengoba ethi umuntu owaShembe utitila izimali phambi kwethu nje usho ngoba ebona lapha payslip kanti sezongena idimoni bahlangane nomzala wakhe bawuthatha upoison khona lapha efemini njengoba sibeka ukudla kwethu lapha uHaven sonke kanti basimakile isitsha sami ngaleli langa basifaka upoison lesi sitsha sami sasithapaware kodwa wasathi mase sifika ngedina sengikhe izipune ezu5 la kulokudla ithi lensiza wambamba esibhekene nawo kahle ima nobulambe kangakanani ukuchitha ukudla kubona ukuthi unopoison manje ndiyabheka andazi babe kwenzeka kanjani eqaleni mandifika ngakubona lokudla ukuthi kunopoison ndiyafika ukudla kuphuphuzela amagwebu konke kodwa izipune sezingenile zingu5 nakuko kwenziwa nguShembe awuzange lo poison usondele kwasemlonyeni wami uNkulunkulu andazi wenza kanjani kodwa esipuneni ukhona upoison kodwa la kumina nje awukho poison bathi abantu babuya bonke abantu bezobheka lokhu kudla wabuya nalamakhosikazi esisebenza nawo khona amadoda amabili nje azivela ukudla akana ndaba nayo yonke lento babona bonke abantu ukuthi naba abantu abafakile upoison khamisa bethi madikhamisa upoison awukho nje hayi ndakhamisa awukho upoison bamba batshela abelungu babuya bendiza belungu babuza kunjani unjalo upoison andiva nto andiuva poison konto endiyivayo isimangaliso ke sandimangalisa esisandimangalisa namhlanje wenza kanjani uShembe ukuthi lokhu le poison ungangeni ngaphakathi wenza kanjani boya belungu bathatha lesi sitsha bamba bosihlola lapha elab babuya kwathiwa ngupoison endaweni ethile ndawazi kahle lo poison unoShembe laba u2 khona ophakemeyo inyona yeqi lapha ngaphezulu kwale yantuthu ike yeqi inyoni iyo wangale niyafika seyivuthiwe nje bathabelungu sebebuya batha ukhamise hayi khamisa awukho poison bathuba lo njengoba nasi isipuna sakho sinawo poison ngaphakathi ubuzoqala lapha emlonyeni kuwena ukubolisa ukuthi uyofika ngaphakathi uyafika emathumbini ewanqamule njengoba udle uqala ukudla ngo12:15 1:45 kuzobe sodlulile emhlabeni shwabelo yiba basho ukuthi ngwale ndawo lo poison bantwana bakaNkulunkulu singathi masiphambo kwaShembe ube kanti siyadlala masibe neqiniso masibe phambo kwaShembe usukela ngalomini azange ndazi ukuthi kwenzeke kanjani ngoba ngempela upoison ukhona esiponeni ufanele bungaphakathi kodwa azange uzungene ngaphakathi ngubani owenza leyo nto osipasobhileyo
ngomuntu ngamnye mayehamba ubhaso nje uShembe Shembe wani mazi ukuthi wenze njani lo poison wawuthini kanjani hayi zona izipuni eziwu5 zasesikhona ngaphakathi kodwa emlonyeni wami azange ngithinte upoison zange ube khona lezi insizwa ke zabona ukuthi lo ontelileyo mabaye lapha emalokheni ethu ngoba sakhelene naye bawufaka into engazi babafaka ntoni lathi mathi ndiyavula lahlatshwa zinalithi lapha engidini uphonca ukukhiya waphansi nabenda uqoqa ndavula mandivula lapha phakathi khona amafutha ami namanzi abosisiweyo nale mambani nayo inothixo bayo laba baningi ababayothixo kodwa uye okwadumba isandla kwadumba nthimini kwazofika endololwaneni wabanjwa ngilo poison ngaphezulu kwalabo thixo laba bandani lokho ndimtshela ukuthi hayi labo thixo bakho abanamsebenzi laba banemsebenzi ukuthi ushise uba wazi umuthi zathi hayi unyanisile kodwa abanamsebenzi labo thixo andabazi ke labo thixo bakhe ngoba sakhelene naye ngamalokhe loba baphushiswa yilo wami uthixo ngoba lo wami uthixo ngoyenyana awuve ungomfanekiso kaThixo mhlambe baphupha ababakhe ikolokwangenwa yilento waze wathathwa wasiwa esibhedlela eKing Edward wabhotshoswa apha ngaphansi endololwaneni isandla sachonywa kwavuza yonke lento edumbe lapha kuye saphila uShembe uNkulunkulu ndake ndidlule kulesi silabelelo ke noba ndiliyilo nindisekele ndangathi ndingconywana uqala hayi ngoku ngakumbi ngose ngithanda ukugugaguga bekungcono ke sasikhatha amehlo besebuva hayi ngoselihlaza hayi akusabonakali kahle selihlaza ngoku abona moya indoda msona amehlo alihlaza usenamsebenzi walutho uyazithandela nje nobuvele esibukweni hayi mina ndisavile esibukweni ngoba khona indawo inhle endiyibona bengathi bengcono mandivele esibukweni angangathi isibuko isona esibulala umsebenzi kakhulu ndizake ndithukudlula kulesihlabelelo kancane esika 233 Thixo wami dwala
mani iqedele le ndaba yami yokuba yokuwela koMnazaretha abuyelela ngaphesheya emapondweni. Nazaretha kwaqala kwagangatha Flagstaff. Kwaba khona indoda eyodwa abangugangatha. Kanti kuzaba khona ibandla ekuthiwa kusemaqhinqo khona. Kwabuya kwabakwa eGreenville kungaleka. Kwabuya kwabakwa chithwa kwaMjoli. Joli wayeyedwa uMnazaretha sisuke lapha eHarding sile kwaMjoli ngonyawo. Silandela indoda eyodwa kwatsho kwasuka namadoda lapha eNazaretha khona indoda eyayikhuluma kakhulu ishumela kakhulu ingayivula iBhayibheli ithi komkeke mayivula iBhayibheli khonda amaKristu ngale ikhondanyiswa ile ndoda ngoba athi bayayazi iBhayibheli bafanele kuba bathi bayayazi iBhayibheli phela bakholwa iBhayibheli abambonanga uThixo. Yinina enabona uThixo iBhayibheli niyalandela nje njengoba nikazi uyifunda nje ngoku. Ngoba anikholwanga nina iBhayibheli. Ningaka njani iphendulwanga iBhayibheli. Osakholwa iBhayibheli uthi mayingafundwanga iBhayibheli akambonanga kahle uShembe. Kwaphuma kwangaleka Greenville. Kwangena kwachithwayo kwaphuma kwachithwayo. Kwagcina kwaMthithali eLivuyweni. Lo mzi ekuthiwa kuseLivuyweni kwaMthithali wangumthithali indoda eyayikholwa lapha. Kwangena kuboNazaretha njengoba ndisho nje ukuthi kwathuba kungena kuNazaretha kuyo yonke le ndawo. Kwaphela izibhoka hayi lezi ndawo kuthiwa zimission hayi kwangadlulwa ebusuku. Angadlulwa kwawudlula. uShembe lo ngwasezulwini ngempela wayicisha imililo kwabantu kodwa yiloko ishilo inkosi langa lamalanga lathi umuntu omnyama wayengadalela ukusha ukungena esihogweni somlilo. Umuntu omnyama wayengena odakeni angene lapho kungekho khona umlilo. Umlilo ufike nalezi inkolo ngoba kwangabelungu phela. Azake basibophela ufika kwabo pha. Bengayifuni kwayilento kuthiwa boNazaretha. Khona insizwa impela yakwaMdlaka insizwe ekhona lapha nekwamdunjane. Ungafuna ngoba kuvula iBhayibheli ngoba phela kuzokhulunywa ngeSabatha. Leli abangalifuni. Insizwa kwaMdlaka nale kwamdunjane ethi mase izoqala ukubishumayela ngoba izofunda into eyithanda ukuthiwa nina nifunda imfihlakalo. Anzazi ke imfihlakalo andikaziboni simgugile ngoimfihlakalo eBhayibhelini angayiboni. Azithi lezi insizwa mase zizofunda ithathiwisa la izobeka lapha eduze kwedolo. Ngoba bayaphela vele kuthiwa etula. Thuma sekuthiwa tola thini ifunda thini yafunda nifunda into engazi aqhubeka afunde ngoba naliwisa lakhe. Qhubeka afunde hayi bafunda abade basiqhela impela kwaqhelwana ngoba naku nandisemncane lanto ndithi ayi kodwa lamadoda la kuyithi noba ngabe ayiyeka lento bengayeki ngani ngoba la bantu baningi thina sibancane mhlawumbe mathathu lamadoda ayifunda saze saqhelwa impela ungafuni ukuba phakathi kwethu ahambe hayi asinandaba naye siyazi basinoShembe kusasa uyabuya uzala pha phakathi kwethu. Le ndoda ke yayifakile upoison le yakwaNtuli nomzala wakhe wakwaKhanyile. Iloko ithi kumini banithi nini mthane iphathi bantu bakwaShembe nishoni babathakathi ngakumbi wena inkunzi yomthakathi. Ndithi mina wena uyimazi yomthakathi. Ngoba phela ukwazile undlisa wena uyimazi yomthakathi inkunzi ke mina ndidlise ba. Banendlisile. Ngelinye ilanga le ndoda yacisha yandenzele enkulu indaba mhlambe ngabe ndaboshwa. Khona inkosikazi yalapha yakwaNgcobo la emaqadi. Ethi hey laze ndawabona amadoda angaka ngawabonanga kwalapha phela kodwa yabona inhlangano ibheke entabeni. Khona umfundisana ke ngizothi ngumfundisana. Nkonzwana kuthula uThixo naye.
uthi hayi wabona engaka nje lamadoda ngoba nako phela lapha kuyazolelwa nje abafazi alandela labo bafazi lamadoda uyithi le ndoda kwantule usho ukuthi abana uThixo hayi athi avela khombe mina athi umbewana lwaseduze kwakha kana uThixo athi umbhekile nje angaba noThixo njani umbewane nje uyambona nje naye sithothobala nje angeke abe na uThixo ithi ke le ndoda kwantule kusho ukuthi impela iqondile unixabanisa noThixo utsho kanjalo mbewane uthi awuna uThixo ndithi mina lo wami uThixo avese ithombe ukudlala esidlaliswe emathangeni njengomntwana unkosikazi mayidlalisa umntaka adlaliswa lo uThixo ubizwa manje ayenze manje into lo othuna uThixo usho libuzo ubiza uThixo uzophendula kulonyaka ozayo sefile ngoba manje uba nithi masishone pha ehlathini uzosala lapha ehlathini hayi bayiphikelela lento kwavela nabanye abamsekelayo lasukuma labeka isipuna phansi lasukuma themani semnyango basukuma bonke abantu apha endlini kwasukuma ngisho amakhosikazi bathi hey uyasukuma ulandela umuntu owoshembe ucabanga ukuthi ubuya ngale ungathandaza njengomuntu owoshembe wena athi amakhosikazi ngosithi masisebenza lapho ubuloku usinyonyobela usiqhwethe ungakwazi ukuthintana nomuntu owoshembe ngeke uthintane nomuntu owoshembe ngeke ubuye ngale hlala phansi ufuna ukulambisa ingane zakho yey kanti selishayile ephukela sekubhaliwe emazulwini ukuthi akasekho emhlabeni ndiyeva kusasa fika wona lamakhosikazi awumbewana buthukuthele inizolo ndithi mina cha yini indaba ngoba ukhuluma nomkhizi yini indaba hayi ngeke usambona umkhizi awu ndaphatheka kabi hayi bengathukuthelanga khona kodwa benovalo lokuthi lo muntu ngempela ngeke abuye lapha siya khona bathi masiye khona buya yona le ndoda ndiyabona ke ndibantu kutshela ukuthi nina abantu bakwaShembe nibathakathi ndithi sathi uthi inkunzi yomthakathi impela inkunzi nizinkunzi zabathakathi kwenziwa enemizini yenu bekhona ilitshe amatsheni wafaka yamhlophe athi umuntu mayize ebusuku aphendukele amatshe abe ngabantu manike bona abathakathi kwenziwa yini phendukele amatshe abe babantu niyawalumba lamatshe njengoba nezinkunzi zabathakathi ndithi qoqa zonke ke imazi zabathakathi ezazabathakathi uze nazo la ezinkunzini zabathakathi wangaba qoqa lapha yabe sihlatshwa khona zinalide ndithi kulensizwa kwambambo seyizoya esibhedlela uba ndinguwe ngani bakhipha labo Thixo ngoba bayikhonto abayenzile ubheka isandla basingasinjani manje ngani bakhipha labo Thixo futhi baningi ngopho yena onamandla lo Thixo wakho la kulezi zinto onazo hayi uyathula namhlanje akandiphenduli ndithi mina nangowami uThixo onamandla mhlezi mhlambe lo waphoyizela ongazange ungene kwaba bendifaka wona yilo Thixo wami lapha kuleli ibhodlela lamafutha ngoba ekuseni manje uphuma ndihambe ndemsebenzini ndithi ukukhanga isipuna ndithi ukukhotha ndishwala izandla ndihambe ngoba phela ndisebenza nalabantu labantu baphatha yonke inyakanyaka yento engekaqondakaliyo ngidlula ke lapho kulo ndawo uNkulunkulu enibabazana ngibabaza uba ukambona ngeke uphinde umbone ba ukambona manje ngeke uphinde umbone awuna kumbona ngenye imini ekhaya ngiyafika ngimshumayele ngalesi sikhathi osenamandla umshumayela hayi ngiyokuba sendibizwa ngesithothobala nami ndiyabona ndisithothobala impela sendehlulwa nalo udongana nje olufishanyana olungaka manje ndizambula ujomba vele ningene phakathi shokona ba hayi impela banyanisile ababathi ndisithothobala hayi ngeke naphansi nincame bafundisi ngenzachola ningasandibhekela nje naphansi likhona umzi wesuka lezantsi azokwakha lapha eduze kwesonto
lo muntu bangizwa ngendaba akawafuni amajazingeli isonto akawafuni amhlophe ngazi ukuthi amphazamisa ngani ngoba uyena osuka le ngaphansi wazi okwakha la eduze kwesonto wasimela umuntu sithi basifike ngesikhathi somthandazo sekuseni sihlezi lapha phandle kahlinzwa la hlinzwa ngulubi sizawuthi mase silungela ukugqoka abasibheke esontweni sizongena esontweni lasemini osiwe apha phandle eminyango intuthi iye phaka kuthi ngakumbi umoya mhlawumbe ubhekisa ngakuthi yojiwa kakhulu lengulubi namhlanje bayosa lengulube kwahlalwa phanga sesibayeni yadliwa sangena esontweni themani phakathi nomthandazo wafundwa ngumo umthandazo kwasengconywana bontombazana seyiguqa la eduze kwami ithi nayi induna eminyango namadoda bacela wena kwathi ukuthi qhike imbijana noba ngazange kusho kakhulu kodwa kwathi ukuthi qhike uyawuthini kuba lamadoda asecakwama akwazi nje ukufunda benzoshiya kwenye indoda ibiqhubeka sakwenze njani la sengixolisa ebandleni xolisa nje yabona hayi inhliziyweni apha khona uvundululwano olukhona ndiyaphuma ndiyofika kulamadoda nayinduna lafika sendingasakwazi nokuhlonipha pha yakhuluma induna ndime ngenyawo ngasahlalanga naphansi hayi size lapha nangosibanibani uyakhuluma ukhala ngalamatsheni ezingeleze ngawo la ngoba ukhona ke uzosikhulumela sathi masibhekana amehlo akhe eqondana nawami oshaka phansi wawa phansi ndangamazi ke nobunokufaka kuwa noba kwisima kanjani kanti hayi uhlangena amehlo kusho ukuthi njengoba ndizila eyangilosi yenkonzo yasemini ndize nayo apha kuye shaka phansi kanti kuphela ungabodlalela ushemba kayonto okudlalela thema liphuma isonto ndathumela abanye ehambe nobheka le ndoda ukuthi isisima kanjani kwathiwa ayikakhulumi kuze kube manje lavulelwa isonto laphela ingakhulumi ingadli kwathi ngolwesithathu kanje baniphazami nomhlambelo ngolesine yadlula emhlabeni idluliswa kuba mayothinta uTshembe ngesikhathi sesonto kade sihlezi lapha bojinyama lapha isikhathi wayifanele bamakeze ngaso ukuthi akezi ukuthi uza ngesikhathi sesonto ngoba into yakwaShemba inamsebenzi basho njalo basukela ingane kwani into enomkhulu umsebenzi ndihlale benovalo lo poison ndawudla washonaphi washona pha awuzange undithinde upoison nancane nabelungu bandithatha bandisakudokotela naye wahlola ngokwakhe wathi upoison awukho wathi magoduke ningayi emsebenzini agoduka ndabuya ngakusasa wangihlola awukho upoison kuze benamhlanje awukho upoison ngoShembe awukho uzange bekhona ondulele sihlabele lapha 174 ngizawudlula kwehlabelelo sendiyoyika isikhathi samanga kahle kodwa ndidlule kwehlabelelo manibona bathi siyadleka ndoshiya phakathi ihlabelelo sika 174 uphakama ithelwa
Inkosi yaseZulwini, ngibonga ithuba oniphe lona. Celana kubantwana bakho ubakekho engiphazamisileyo. Bantwana bakho bezile kumbewana lapha beze kuwe mdali wezulu nomhlaba. Unikazi wezinto zonke bangaphazanyiswa ke yimina. Sengicela ukubuyisela esihlalweni saseZulwini inkosi busise ufunda kwezilayo. Siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi, inkosi imbusise. Sizovala inkonzo yethu yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sekhulu esishiyagalolunye. And 9. Sizocela umvangeli umyeza wasemkhunya asole ngalesihlabelelo inkosi imbusise.
Sibonge.